so abemu oso no kama bida so ye frɛ no eye Jeffrey a na Jeffrey wo hwa won pene ho asem wo hwe suba oda na di wo kuro no ho a won hyedan pene ho asem bebesa na abayewa bi wo eye SHS eye senior high school a ye makọ betata no maami store no kakra Jeffrey eko hu ababa wona chese wona ne keka ye mepe abayewa me impress wutumi say eye Jeff wo hwe ne se ne oye gentle na ne vibes no na no odin pa oye ya ewini eye lady na chese e was a lady kosra eye Jeff dakro e woni fie first date na wo shia Jeff no in fact Jeff amfa no ho anche no Jeff said be on the day ye papa I said by first sleeping case bizano one in the day ya ho grand say be cry send ya Jeff force na on the day no orgasm kra wonya bi na when your orgasm na Jeff wie so na we ja yare do so poor e friend HIV what dia man asema no odin mayente mu nchemu kakra Assin Akonfudi District Court Eko Asetina na otemuafo a otie dwom his worship Abdul Majid Ilyasu and officer prosecutor Chief Inspector Gilbert Ayungu ena chese wobo amane no ede akere court ne se abranti a wadi emfie aduonu 9 24 years a ye friend se Jeff Apreku ayo oye dwadini ewo Assin Akonfudi ewo Assin North Mentimu na abranti yi ono ankasa enimpa se owo HIV yarebo ibi nanso no watimi akọchi abariwa a wono no ekọ secondary school ena chese wone no akwakoda na one ne kokoda ye no wanya no kwa yare no wasanso a transmit ede ama eye oba no ema sabi abariwa wono innocent girl watimi enya yare no bi na obokọ adunu ena wo kire mu se September ye etwam ya ne de toso aduonu baako ena chese abrante Jeffrey eko ewura no ne maame store se wokwa akota de okoye no ena chese wo jige na wo ho no no ne telephone number enwumre ena ofre no phone so e ka che ne se Shadrack Otimeka Shadrack Bravo fi why you know you frame twaso you say I said yeah correct pa okay enti na me chese abrante ne bomodin eko ewura no omo store ese okwa akota de okoye na oje ne telephone number ena ne enwumre no wo frɛ no na ne wo de pesem edito nanim oye ne live phone to sa ewura ne chese da enya de obepene ade achinye no na bemu ambu ena ne wono ankasa ebo anan enwumre beye no wotwe pepepe na okokodu ewura no wo mu fie ena ne okobose wo hodom na ewura ne baaye na ewono mo no de otumi bo ne homodin pa etimi convince ewura no ema odi na chia na ne ewura ko fini dem te surudu okodu honom ena o lock up no ewura ne nimte bia na obeka nkwaje sembi di akere no ohun ya ne se light esisu odem wo no blue light wadumunu odumunu no eno ane se ewura abrante ahyase a wode ne nsa ede ne nam ne ho eno ena bayo no e ka che ne se dabi agro na opese oni ni bedi wode mu hanom no nye ompe etebe ya wonya no nani ba ne ho so no na che se abrante ya friend Jeff aka na tim ho no mo ede ne kwakudo nsuri ede ewura na ya ase abonu dogi pa ji mu eden na ewura no chirimu ana suppose for chirimu abra ewura no epie ye no na che se wodi nisuo ena edipie ya okodu fie na che se ne maame ehwe ne dimi na sene awusi ete na prekope ni suban asisa ho no no hu se bibi ha no wo boy amami kire se abayiwa no entimi enya kokuduro anka de ha no amfa nkire no eno na kire se wo de koto osofu maami bi anim se sofo wo de wo beka bi ma me bi a abayiwa yi ana se me be yo be fere wanim ma waka no kre e de akire ampa sofo de na no e ba betum mu a ewrei aka kire sofo maami se abranti aye friend se Jeff ahye no ene nada eno na nam so ema omo ekoye report edi ma positive na positive ko che no na che se ewura no etimi eko hospital na omo eko test na se omo ko free na se ampa se abrantie no ene nada ampa eho ene e ba beto edwa se ewura no nso enya yare ni bi enam so ema omo tumi ekokoche abrantie aye friend se Jeff
Jeff omo tutu na no na wo di atum say no kre wo HIV yare ni bi na wo de duro so ama che say wo kwa Assin Akonfudi polyclinic e wo ho no mo a efiti afi 2022 it's a drug friend say anti-retroviral drug ibi eno na che say wonom na last time kra wo ko ho ekoko gi eduro eye August bosmi ni da na etoso aduasa na che say wotumi ekọ ho no mo a okoko gi ne duro efaaye enti eno na posifo ede ne begina court a wo mo ebo no kwa adu say one fa kwampa so ene awura no ang na a che say wa hye no sleeping without information Emma Chese Rano, one no ada, and we are going to back. They toss me you. I say one cassa any down. Or say 8. Now went to me and can't you run it said, or Yari more way in a winning mujem. Now, or said that ADC, no near a ran it die, now what the Ariano, Ediamano. The quid do a toss me you know. Rago Fimino say, a branch of friend said Jeff, the lawyer. Epejan in South Court of Honoma, what say. Wosu se court etina asem no so no eni tumi so betina asem no so enti na be ya yemfa asem no enkonkoma attorney general na omunya advice na se be ya yenyi free Assin for district court enti we no ka say there court Emma abrantia ye friend say Jeff ye man remand na so no court ahye se abrantia no ebra na remand no eson ye no or the sikabotne 50,000 Ghana cedis ese ompe nipa mienu emfa nyina nechi na wo mu entimi emma ni bail e wo ho no ma sabra me no ka sabra ye fi court wo no mo ne de na bail condition no enya de a wetimi emiti brakofi Shadrack abra video no e bono na ye di ho nkomo wo studio ha pa se e wo mu yade e na ato no ba se ye di nanimu eto so na yaka ho asem na yasan abonidin no na yedi ho nkomo ntimi nim se yahwefo nso likely se wo nso be di san nkomo bi but yese ansa na so ye bakra na ho nkomo ye debate saa na beto odwa se yese se yamfana ni mu anto so a wonam eguso eye eni nti ye de to so a eboa kire mu kakra wo ho no omu wo niema e kire se wonam a oye saa de no ya brakofi no kre ubepie mu ewo empotemu anu mu a omanfo ai ho hanu no dodo na enim se abrante no ewo yarebo ni bi na wo mu a wo mu enim ni de wokwase o mu pa ebi mu ho a wo mu etwe o mu hu fi hu wo mu a ni target pa no ye school for no virgin for no wo mu nche da nim hwe no aha nti wo mu no e na chese wa cheche ade no e de ama wo mu enu achi no ye ne ma ni bidi nkomo ye nim se woni omu edeti ye bisa wo mu se adenti e na chese mo amu ya we anase mo tese abranti yare we e na e wo ne ho na mo da so ni deti ne nsem a e marwa ni bi nya kukuduro aka ene se in fact o ti omu pa asema wo kan ne se wo da duro so e ma duro no etimi aye ne ho adwuma ma mo na wo ne widie mu nyina no wo mu awuwu enti woni wo da kranku no de de ma wanya de a obenya yare ni bi eno na ma wo nya kukudura wo mu etimi eje epini e ma chese woni wo mu etimi edi dwuma etisa ne so awura we ni de ne maame kira chese ebra wo ti se abrante no ene ne ba no etimi akwakonya mpamu nkitahudie sa no na te so ntumi entena so ene so de ko ya mpampa hospital adanse etimi abase yare no da so ni mujemu a enye se mo na ba fom nti woni woda ontumi mfa ma ema ne ba no etimi enye bisa enti bra kofi enkofo edi hu nkomo eno ema ebi mu krampo akire wo mo adwen se wa minim se we minka yesi ye de ne ko ankafu prison anhwe ya na wakwa akochiche anase de ko bani prison bia na wakochiche wo ampa o ho nso ba ko kra free hub na nsen ba ye kire se ho trum said you almost see yen wo ho na ni ogoku wo mu nyina akomo mo death sentence ya se na ebi mu suggest bibi foforo na de yentimi nka no yankofo adwen kire enti no bravo fi ama ahanom no aye hu yie papa se sei na e ti abrante ni nam ho no mo a bibia nkire se wo yare ni bi kire se wo so wa a ne honam gyina ne ho so na so no emayiwa no de wo mu ntijai e na chese wo mu edi na chi a
wo chiche edema wo mu saa na ke so o skapa on ana ofro wo mo free Aragofi won share the niskasa abana no ede sesi a condom no mesra ma a short we wo drugstore ana mesra mo maba wa ne mremu ana ye o se ye ma ye ni da ho condom no because ye ntimi nka se munja because Jeff okwa lady wan kra ne maame so wo kɔwe na ne maame atu no fo mo ni so condom ne ma ye wate ne no so beboa akra